Hai menaze zememan sage klum yawang ramene namai November crew kege rangkang seuki beng len magze namze kam tora be bank holiday bamra mai zalyagai radali Reserve Bank of India RBI mene saze November crew kege bank rangkang seuki len magze holiday bamra beze hazi kreuze kchumne bamgole izeka chudali jige public zane regional go holiday te hero gaidige za aige hazi kreuze kchumne rangkang seuki bank len magze namje kam tora bigeze anui hai menane du chile bikeun sangne ge pakna ba kamai ge banai phamadai ba kamai ge rangkang seuki bank ramalei ni je namje kam tole za intang mai sangne ge du rangkang seuki bank ramalei ni je namje kam tole kagana namai keu ge additional holiday bam je haji de set na lamui le je chpo mai ge namje kam to gule zana mai keu ge bank holiday bam rabje kahni ba cham cham ba bam le diwali lakshmi puja Chat Puja, Guru Nanak Jayanti, Aigom be kahangi bremze, misonga je pamdele, achelus du ai gerangkang seuki beng, namje kam tora bizedu, rasi kize, kahangi be suidele, kahangi be ni kandi je kahangi be bamya, namje kam tole, anui hai manachi rahangya holidays state jai union territory, be bam sangnege India ramge, apply to ramale, naite be bizigene lau design rasi zedu, kacham cham be bam zigene, zai rasi kacham cham be bam ramege a aipo rangkang seuki beng holiday bamnus du let be bam ramege du bamgule za aipo ni hi rangkang seuki beng namje kam to ben hi ge ja online banking zane UPI a namje kam to ramale chipo zigena anui te ta te du le cham cham be bank services bambe official bank website gena me ATMs gena me mobile application nem nei nune net banking na me ya nui te ta te du le zana na mai kru ke hezi ket ge kahangi be cham cham be Diwali Amavasya Lakshmi Pujan Deepawali Khut Kanada Rajotsava kahangi be bamji gena state cham cham Tripura Maharashtra Karnataka Uttarakhand Sikkim Manipur Jammu and Kashmir zana Meghalaya ge rangkang seuki beng ramalei ni ja namje kam to gule jaka chaudali zakru ke zik namai de zaina kahangi be cham cham be bamji gena namje kam to rabe Gujarat Maharashtra Karnataka Uttarakhand Sikkim Rajasthan zana Uttar Pradesh ge zakru ke haje ge chomaya weekly holiday intak bam mai Sunday zana kru ke jis namai de zaina West Bengal Bihar zana Jharkhand ge zakru ke haje de set mai zaina Bihar Jharkhand zana Meghalaya ga zakru ke hzi skui maya pakna ba second Saturday kamai changdi bjigina zakru ke hzi kre mai zaina weekly holiday ntak bam mai Sunday changdi bjigina rangkang seuki ramlei ne je namje kam togu zakru ke hzi kre zik na mai zaina Uttarakhand ge bank holiday zakru ke hzi kre zim ngi mai zaina kahangi ba cham cham bam jigina Indiram ge state bam cham cham Mizoram Maharashtra Madhya Pradesh Odisha, Chhattisgarh, Uttarakhand, Telangana, Jammu and Kashmir, West Bengal, Delhi, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Nagaland, Jharkhand, Himachal Pradesh, zana Punjab ge rangkang seuki bengram leine ja namje kam togu bank holiday zana krukyo zikreujes namage weekly holiday inthak bam mai Sunday zakrukyo zikreuje disad mai zaina Karnataka ge bank holiday zakrukyo zi inkaje ga chom mai zaina pakna ba kamai sorry pamadai ba kamai changdi bjigen rangkang seuki bengram leine je namje kam togo zakrukyo zi inkaje madai mai zaina nalang ba weekly holiday inthak bam mai changdi bjigen bank rangkang seuki ram leine je namje kam togo le chaka chudle bigai zain kingai nim leine je to de le